Ni The Quick Times News nk'ibisanzwe, nta kindi usabwa uretse kureba aho hasi handitse subscribe ugakandaho, hanyuma tugakomeza kubana 5 kuri 5 muri aya makuru. Ni nyuma yuko rero AFC 23 ifashe uduce dutandukanye twa Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bw'iki gihugu, yatangiye rero imirimo yo gushyiraho inzego z'ubutabera, aho ahangaha yemeye gutanga imirimo ku bantu benshi bayize ndetse banabyihuguriye, ndetse ahangaha uko muri buze kugenda muyibona mu mafoto, ndetse nk'uko umuvugizi wa AFC 23 aza kuza kugenda abitumenyesha mu rurimi rw'igiswahili, nibyo ngiye kugenda mbasobanurira mu rurimi rw'ikinyarwanda. Ati twabishyizemo imbaraga nyinshi cyane, akaba ariyo mpamvu dushaka yuko abahatanira iyi mirimo bakora isuzumwa cyangwa se icyo twakita test. Ni ibizamini rero by'akazi biri buze kujya biha akazi ugakwiye bitewe n'uburyo yashubije ibizamini. Igihugu cyacu cyarangiritse, aba bacamanza rero bazadufasha kugishyira ku murongo. Kuko mugenda mubibona, naguha nk'urugero. Birababaje kuba wanyura ku muhanda aho wasanga umuntu yitabye Imana, hakaba ari umuturage yahanyura ntagire icyo avuga, yaba magistrat nawe yahanyura ntagire icyo avuga, kandi ari ibintu nkaho nta cyabaye. Niyo mpamvu rero dushaka yuko iyi mirimo iri buze guhabwa abayikwiriye, ndetse bagomba gukora akazi uko gakwiye, buri muntu akaba yajya mu mwanya wiwe yagenewe. Dukeneye umucamanza wa wundi uteye ubwoba, wa wundi umuntu azajya areba akabona yuko ako kazi akamerita. Ya hawa watu wa sheria ambao wanaweza kutusaidia kuweza kujenga haki na sheria nzuri ndani ya nchi. Asante. Kwa nini mweka mkazo kwa wanawake? Tunaweka mkazo kwa wanawake sana, maana unajua ndani ya aba bacamanza mubona nibo bazatuma igihugu cyacu gikomeza gutera imbere. Umunyamakuru nawe yagize gutya amubaza impamvu bibanze ku gitsina gore cyane. Ati twebwe twitegereje ibihugu byagiye bihereza uburenganzira cyangwa se byagiye biha ubuvugizi abagore cyane, byagiye bitera imbere cyane. Na niyo mpamvu natwe dushaka kugerageza guhereza imirimo igitsina gore cyane, maze turebe kuko bo bafite ububasha butandukanye n'ubw'abagabo, turebe ko nabo badufasha kuba bagerageza kugira icyo bahindura mu gihugu cyacu. Nk'uko muri buze kugenda mubibona, ni ibizamini biri kugenda bitangwa. Ati uyu munsi twashize abantu ku murongo kugira ngo buri muntu wiyandikishije aba ari we uza gufata ikizamini. Ni ukugira ngo rero uwo muntu uri ku murongo nimba yariyandikishije, kubera ko twahagaritse kwakira abandi bantu biyandikisha, bize kugaragara yuko ari kuri urwo rupapuro, bitaza kuza kutubangamira mu gihe hagira undi waza atariyandikishije. Biraza kudufasha rero, niyo mpamvu bari ku murongo kugira ngo buri muntu yateguriwe ikizamini cye aze kuba ari ku murongo, ndetse ahabwe icyicaro, abone uburyo bwo gukora ikizamini cye. Kisha kupita anaangalia, anaona jina yake, anasinye, wanampatia nimero. Biraza kuba byiza rero ko buri muntu anyura ahangaha akareba ku rupapuro yandikishirijeho, yamara kubona inimero bakamuha inimero yiwe aza gukoreraho ikizamini. Kwenye wanapenda waingie kwenye magistrature lakini hawakwenda kujiandikisha, wafanye nini?
tunafanya etape ya kwanza ya recruitment. Ati se abatariyandikishije kandi nabo bashakaga kujya muri iyi mirimo y'ubutabera bo mwabahaye inama bakora iki? Ati etape dukoze ni iya mbere, izindi etape ziracyakomeje. Icyo twabasaba nuko mu gihe yamara kubimenya yakihutira kwiyandikisha kugira nabwo bitazamucika. Unakuwa juriste, uko licencié en droit. Ibindi bisabwa nuko ugomba kuba warabyize kandi ukaba ufite lisansiye mu bijyanye n'amategeko. Uyu mugabo munini mubona mu shati itukura yitwa Lyoki Kimburungu niwe ushinzwe ibizamini by'abahabwa imirimo mu duce twose tugenzurwa na AFC M23. Nkuko mubibona ari kumwe na Laurence Kanyuka aho baje kugenzura no kureba imikorere y'ibi bizamini by'abahabwa imirimo. Ndio tunapatikana hii nafasi kwenye University ya Goma. Turi ni kuri University ya Goma. Unaohusu hao wanaofanya wanasheria, wanaofanya justice. Ni tunataka baada ya mtihani tupate watu wakamilifu ambao wanajua. Nyuma y'iki kizamini turashaka tuze kubona abantu babikwiriye. Babandi bubaha abaturage, babandi bakunda igihugu, kandi babandi bazatanga ubutabera ku bantu bose. Kwa nini mnaweka mkazo kwenye sheria? Tatizo kubwa ni nini? Tatizo kubwa ni kwamba nchi ilikuwa imekufa, na kama tulichukua mpango wa kusimama wa kukataa uongozi mbaya, kwa sababu ati se kuki mwibanze ku bijyanye n'ubutabera cyane? Ati nkuko mwese mubizi igihugu cyacu cyarapfuye, igihugu cyacu cyarangiritse, ubutabera nabwo bwabwo bwarangiritse. Niyo mpamvu rero nkatwe abafite igisirikare tukaba dufite ndetse n'abaturage bakunze igihugu ndetse tukaba dufite n'amategeko agenderwaho, turifuza yuko hajya haba ubutabera bwa nyabwo ndetse bugendeye ku mategeko. Watu wengi wanatumika katika administration ya kwetu. Sasa ni wakati wa sheria. Watu wote wapate namna ya kujitetea kwenye sheria. Ukiwa na sheria, sheria inakusaidia. Ukiwa na makosa, sheria itakuadhibu. Ni hivyo. La mwisho kuhusu jeshi, kwa sababu kuna auditora, hii inahusu wananchi. Itafuata. Ni kabla ya hii wakubwa watachukua mpango. Iki nicyo gihe cyo kugira buri muntu wese ajya ahabwa ubutabera, waba wakoze ibyiza ubona uburyo bakuvugira ndetse n'uwakoze ibibi nawe abashe gukurikiranwa. Fanya masomo ya sheria, sema ya droit. Kama ulifanya hiyo masomo ndio unaweza ukapita kwenye mtihani. Vile vile kuna wenye walikuwa wametumika ndani ya umunyamakuru yakomeje amubaza ati se ni iki gisabwa kugira umuntu abe yabasha kuza kwiyandikisha ndetse no gukorera ikizamini cy'ubu bunyamategeko? Ati nta kindi bisabwa uretse kuba warize ibijyanye n'amategeko, warize icyo bita droit, hanyuma ukaba ufite ibyangombwa, wararangije kaminuza, ufite lisansi. Ati se ibijyanye n'igisirikare byo bimeze bite? Ati nabyo biri imbere, birimo biraza. Wakati wa mitihani wameshiriki wanawake kama vile wasichana waliosomea sheria. Je, katika lengo gani? Napita mzuri, hakuna shida. Mwanamke ipo na karibia mingi sana. Anaweza leta justice. Anaweza saidia mwanamke, ni maana sana msosiete. Uyu ni umwe mu badamu cyangwa se mu bagore batsinze ikizamini. Ati umugore iyo hawe ububasha abasha gukora neza nk'ibyo umugabo yakora. Turabizi neza ko abagore natwe ubwacu dushoboye. Mama, tunaweza kupata jina lako? Jina langu ni Mulegwa Uwera Pierrette. Izina ryanjye ni Mulegwa Uwera Pierrette. Hapa kwa sababu ya uwito
naje ahangaha kubera ko twashakaga imirimo tufanye test d'évaluation ya magistrature. Voulons à ce que tous ceux qui peuvent être représentés. Twari tuje ahangaha rero gukora ikizamini cya evaluation cyangwa se twari tuje gukora ikizamini cy'akazi. Quel peut être votre apport? Mon apport personnel, c'est que nous voulons restaurer et rétablir un état de droit qui était déjà jadis malade et mort. Ati ngicyo navuga kuri ibi ngibi icyatuzanye ahangaha cyane cyane ni ibijyanye n'aya matora ndetse n'ibizamini tukabasha kuba twatambuka. Ati se niki muvuga ku butabera bwari busanzweho? Ubutabera bwacu bwari busanzweho bwari bwarangiritse, bwari bwarapfuye. Twebwe rero bagiyeho bashyashya, icyatuzanye nuko tuje kuba twabasha kubusubiza ibuzima, tukabukura ubuzimu tukabusubiza ibuzima, bukabasha kuba bwaba ubutabera bwiza bubereye abaturage. Sisi sasa ndio tunakuja kukorije hiyo maere. Ati habayeho amakosa menshi cyane, twebwe rero tuje gukosora amakosa yabayeho mu bijyanye n'ubutabera bwa mbere. Nimetoka participe kwa mtihani sababu ni lazima na ilionekana justice kupatikana ya changement, sababu wakati yenye justice inasimama ni nchi mzima ambayo imeshimama. Ndio maana nimekuja participe sema nipite kwa hii mtihani na nipate kuona kama nitapita kama magistrat. Ati twajangaha kunyura muri iki kizamini kubera ko ubutabera burakenewe cyane, kuko ubutabera iyo bupfuye n'igihugu kirapfa. Na niyo mpamvu natwe rero twanyuze ahangaha tunyure muri iki kizamini turebe ko twabasha gutambuka. Watu ambao walikuwa na ombwa kusimamisha sheria, wale ambao wametatiza, ni kweli tuko katika nchi, lakini tuna tatizo ya vichwa ya watu ambao wanatafuta wanapashwa kutia kwenye mstari hii justice. Ati ikibazo twari dufite ni uko abantu bari bashinzwe kuba barenganura abantu cyangwa se babavugira, abenshi babaga ari bo babarenganya. Ibyo rero kigaragara yuko ubu butabera bushyizweho ubu ngubu buzaba ubutabera bwiza kuri buri muturage. Nina hiyo objectif ya kusema na mimi ni changer nilete ati nanjye ubwanjye uko mbona ahangaha mfite izo nshingano zo kuba nakumva yuko hari icyo nkuye guhindura ku gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bijyanye n'ubutabera. Kama wafanyabiashara, mawaziri, alafu anaweza kumkanyangia mtu wa chini. Wewe unadhani utakabiliana na hili? Kwa hiyo bwana journaliste, hakuna mtu anayekuwa juu ya sheria. Sheria ndio nchi. Wakati sheria imekufa na nchi imekufa. Atugana munyamakuru icyo twakubwira ko nuko nta muntu n'umwe uburi hejuru y'amategeko. Yaba ufite iki kibazo n'umuyobozi, byanze bikunze icyo kibazo kiba kigomba gukemuka mu gihe igihugu kiri kugendera ku mategeko. Nimefika hapa leo juu ya mtihani kuko concours ya yenye wakandida wenye wanapenda watumike kama magistrat mwa hii espace yenye ko libere. Concours ni leo, na kutokana na jinsi niliintroduire candidature yangu pour que nikuwe nommé magistrat, alors nimefika hapa leo juu ya kufanya ile examen. Jina tena? Maître Kalegamire Abanabo. Lengo lako
lako ni nini? Nini nakutuma ufanye huu mtihani? Lengo langu ni kusema kutokana na jinsi wakuu viongozi wa AFC M23 walisema kama yeyote mwenye anapenda kusaidia revolution yetu magistrature, il fallait anajienregistrer, anadepose candidature yake, ile nilifanya na anafanya concours, kwani pour que utumike sama magistrat il faut nafanya concours, il faut kuwa nome. Unajua kama hii nchi yetu ilikufa zaidi juu ya justice mbaya. Alors viongozi wa AFC M23 wako na mpango ya kurestore justice ya nchi yetu, justice yenye inabanir corruption, justice yenye inabanir trafic d'influence, justice yenye inabanir tribalisme. Alors tuko hapa kutokana na gisi tunajinscrire kwa ile logique, kwani nchi yetu tulisumbuka sana na justice mbaya. Il est temps pour que bonne gouvernance mu domaine ya justice ikuwe kabisa d'application. Tuko hapa juu ya hiyo. Merci. Na mama, we kama akina mama, kwa nini umekuja hapa? Kuja kufanya test maisha. Kwa nini? Basi kwa nchi yetu kuna bezo ya wanawake pia waingie mu action. Leo nini unadhani unaweza kubadilisha katika sheria, kwa sababu wanalaumu wanasheria kuwa corrupted na kutofanya sheria nzuri? Ndio, niko mwanamke na niko kijana. Je pense que niko na mingi ya kuongezea nchi yetu. Kote justice. Parce que nchi yetu inakosa justice. Lakini wanawalaumu nyinyi watu mlisoma sheria kwamba mnataka pesa kuliko kusikiliza mtu na kumpa sheria zake. Wewe unadhani hii itabadilisha? Sheria ndio ya kwanza. Ndio maana tuko napiganisha kuchanger class ya zamani, tutie watu wapya wenye wako bora. Tumetika kwa jina la Mahamba. Kwa nini mko hapa? Tumekuja kufanya mtihani ya kuona namna gani tunaweza kusimamisha namna gani tunaweza kusimamisha sheria kati ya mji wa Goma. Watu walilalamikia sheria muda mrefu. Unadhani nyinyi kitu gani mnaweza kubadilisha sasa? Kwa sasa tumeona sheria ilikuwa imecheza katika nchi ya kwetu. Kwa leo tunaweza kusimamisha sheria tukikataa rushwa, tukiogopa yule ambaye amekuwa na sheria wanampatia mwingine kwa sababu alipana makuta. Tunaweza lakini tukaona leo tusimamishe sheria ya mzuri, na ili kila mtu mkongomani ashimame wima katika hiyo nchi, na najua kama haki yake ina nafasi. Allez, karibu, suivez-moi, les amis, suivez-moi. Il ne faut pas aller vous agglutiner là-bas. L'oxygène n'est pas suffisant. Il y a toute une salle au-dessus qui est déjà bien arrangée et les gens sont ici. Dada, kwa nini unakuja hapa? Kwa nini umekuja?
Nimekuja. Kwa nini umefika hapa? Napanga wa ndugu wenyewe walijiandikisha kukuwa wanasheria wa Kongo ya kesho. Kwa nini mnapenda mweke utaratibu katika sheria? Kwa sababu sheria ya Kongo inalaumiwa kuwa chanzo cha mizozo na hata wananchi kushindwa kupata sheria zao. Hiyo ndio kilema kia kwanza kia Kongo. Na kama nilikuwa natamka hapo chini, nafikiri ulichukua mapicha, kisa kia shida, moja ya kisa ya visa vikubwa sana ya shida za Kongo za leo ni sheria mbaya na administration mbaya, na ile inatokana na mzee Tshisekedi Etienne wa Mulumba, baba yake ya president wa leo. Wakati walimkabidhi somo la juu hiyo wanaita ENDA en 1960, alitia kabila moja tu, na hiyo kabila si watu wenyewe walikuwa wanaeneza vitambulisho vya kuweza kufanya masomo kama yale, akaacha kabila zingine zote za Kongo. Unaona kama complot ama sijui tunaweza kuita kwa Kiswahili ya contre nation congolaise ilianza zamani 1960. Yeye mzee Tshisekedi Etienne wa Mulumba banamfanya recteur wa ENDA, yani École nationale de droit et d'administration, akatia kabila moja tu, kabila yake, na hata wenyewe hawakuwa na madiplome, walikuwa naeneza utaratibu wa kuweza kusoma masomo kama yale. Akawatia tu sababu walikuwa wanasema lugha moja naye. Leo hii tuko mbele ya vinyume vikali vya shida hiyo, sababu utaratibu tuseme justice ya sheria na administration ndio wanaita kwa Kifaransa msingi wa taifa. Wale wandugu waliua tangia hapa. Leo hii mtoto wake anakuja kumaliza kabisa, sababu mizizi na mti ulianza kukatiwa tangia 1960 na baba yake, na yeye leo anakuja kutimiza kwa kusukuma hiyo mti sasa ianguke. Sasa nyinyi mnataka kufanya nini? Tunatafuta kurudisha utaratibu ule na tuanzilie upya, lakini hivi tuko na ufahamu wa kirevolution. Nafikiri habita tuchukua siku nyingi, sababu na shida tunaziua, na kabila zetu za hapa zenye zitatafuta kuenda mwa hiyo njia tu kwa hii msingi wa taifa, tutawapiganisha. Na hii panga watu bila kuwatia fasi moja ni ndani ya line ya hiyo utaratibu. Hatutaki tena kukue watrisher ndani ya sekteur ya justice, sababu ile ndio inaleta rushwa, inaleta justice mbaya yenye naacha wandugu wanachukiana na vitu vibaya vingi sana. Kwa hiyo nyinyi naona wengi ni vijana ambao mmekuja kuleta hapa, ni vijana sana. Ni vijana sana, ni kawaida. Sababu vijana tayari mnaweza mkawapatia form fulani na wanaweza wangali kitu wanaita. Lengo la M23 ni nini? Kuweka sheria mpya, kuweka msingi mpya wa sheria wa justice. Lengo ni nini? Lengo ni kusema taifa likuwe na basic, likuwe na msingi wa kukaza, sababu kukosa kukaza kwa msingi wa zamani, yani ule uliotiliwa na mzee Tshisekedi 1960. Nasema 1960 ndio wenye leo vinyume vyote vyetu tunakuungana navyo ndani ya Kongo vinatokana na hiyo, sababu msingi wa nchi yote hapa duniani ni justice na administration. Lakini mheshimiwa, sheria Kongo hakuna. Wakili anamaliza shule. Unadhani hawa mtatumia mbinu gani nao wasikule rushwa? Tutatumia mbinu zenye tunatumia ndani ya AFC M23. Sababu hatungekuwa tunatumia sheria na ukali wa kukaza kama hatufike kwa result hii yenye tunafikia hapo ndani ya vita, ndani ya vitendo vyote tunatenda. Kongo kama hauna pesa, hauna sheria. Vile vitu tunataka tuvikomeshe na tutavikomesha. Tutavikomesha ndio. Mtakomesha nini? Tutakomesha rushwa.
mtu wa justice na administration lazima kuwe na utaratibu ndani yake, ajue revolution, ajue kwa nini wanamtia hapo. Hawamtie pale kusudi avimbe tumbu na kuwe mwenye mali, lakini wanamtia pale kusudi ainue nchi na wananchi wastarehe. Ndiyo hiyo, na lazima itabidi kwa siku za usoni tumpatie ule mtu wa justice na mtu wa administration haki zake kusudi asiweze kuwa anajaribiwa na kutafuta rushwa. Asante. Nashukuru. Mwangalie mfano kidogo ndawapatia. Depuis Ernesto Musango AFC M23 inakamata pouvoir, mabarabara zinaanza kutengenezewa, watu wanaanza lala usingizi. Unapenda mikono,